Apandani ni rom benak nara pecurolo son das ida pini kacetong kadogowe bisonat karbi life butung pendang lo dak kacetong kadogowe ra napen pherang ke jil pojil piatu sipini ke cengsi lah lo nili dak ini garong lo nangkar chok nili ke claim ke dam pot isi recognition nang kipi lake lain lo ke thenai lo Ati muni da tum ke claim long lo pote recognition ki pi hello isi ani ki room do penaso hormu penang pilung na tum ba penang la so bang ke uni ati penang ana tum la son archu ro ko wa ki sita isi lobbyism mate groupism grubang bong la so political pathero la son a background si ke o ni li son si ke tengong ki o la sinon la dak bang pini interview ra so si ni teklong no a hok pet Oma pansi kalcu ni ma, oma pansi kiro ni ma, la sorting si piniru, la si nili ninga klompen, lang litung bisone kal biar live rompi, akai pendak lok lang litung kadowe yang utuh kanta nili ninga klompen curu, la si herangke si journalism, la ke kisumpi, herangke tu ate menurut dia lagi very adventurous, exciting, la sona penke very highly decorated. Profession, colorful, highly colorful decorated profession. Athel ada kisum kidu kiho kipik kedok kadok wede. Claim pamit lesen claim pamit hello. Laso bange isi standing example, glaring example disini kibu depo ning dulu. Nile ki pidi laso dengan kili. Pinili thanang tu mimi la sonang ke hop mimi ni la so war sai ke long alata pherang ke ben si ke ba pherang ke pe ka che pa dup ben si nili hong lam long ke ba ngam pi lasi jasemet pini da kar bi life bisana kar bi life dong pan si nili da ke pare te kang ko song si ni gi athe ke akapre ke pherang ke dong nili the gong go e pen dam et lo da pherang ke aphan anding pa thidun pa tum si da ke ong Lasi nili la solam sempat dan nili nili yo ko gom lo ta rong pe kai ko lo nang ling bang tharo phan ke than monte inu than than te kang pa me ne usalang li nang ku lasi pini jasemet nili bisana life ato masih than te kang ko lahalo a hormu bang herang ke nili ta phang ke provide profession nili ka play se sita 2004 ben bang nili active journalism lo la journalism align lo Sita ni dikecengnya 1990 yang kan, jerdak also bilingual fortnightly, isa paper doku lah solong sini cerak kencing. Lah sekarang yang ngomong kan ni kayu senior, usi cuma kalau. Si 2004 ni lagi luceng mahuda pisu kipik keko ni tupik ah. Halah solo ni pan ni tekar ko paper lagi kelang mahud ni pan ASCC ko paper punam pulau. So Congress 2000 kan Congress ada government ke bang. Aman ni kan government pen isya patronize tu ke ni ke longli. Imi thang kacar jap iking pe kacar ka cepat duk. Sita dak jilpo jilbi officer tu nang acara tu no yo ni siap ini cehaga. Lasi non het mo yellow journalist palam paklan. Lasi dak kau yang longang bong kenili nindu alame lah lo ki om du matom ke yellow journalist ke om lo nili podan 80-90% ke yellow journalist ke om nili as a journalist nili ningi plumai athi nili la solan experience yellow journalism ka practice chota kali lada ke advocacy journalism ko bansi to follow advocacy journalism bolo de ma phasing puda Advocacy journalism pulo te kumami rachari tonghan kirung dun abeki dun nang claim tik lo cepat duk tik ang iban group pen ke claim ajo ini si la alangi son kirak pula son la he ke advocacy journalism la son thaksa ko isi di li dehek tulong long ladak maximum atum ke parachute journalism usika practice parachute journalist kuma phasik pudang la tu bhan bang ke la ke knowledge do e
journalist puchi krongpu ni excel journalist no pot nige special status enjoy long nanji nige ni heloke thek ni phansi na ru nei ni phansi na chu ni son ta che paroka nige journalist ni ranki la son tum omna la tum mangke knowledge ke doi angsong men thek longpu ka che paroka knowledge doi la si la tum mangke parachute journalist pusi lage those who practice in parachute journalist latin mangke parachute journalism se latin ke follow la son patsi la dake ongna la si aki ong dung la son ayo ni pe ni daki sung ye pula hello dak isi nang le tum non media tum pan simpe dejar la nang le tum lang ko mada phera ki a background na ho ki duk ki sung ke re dung gor ye tak lo thadi la so phera ke la true journalism Sita high pini ekdom gari building chikim lo gari ek phoi to ekdom dak phoi gari humi hum phoi to de chini lo lage ke no advocacy journalism se ko follow yellow journalism lo lage it should be taken for granted la hendo la sinon dak ni jupu biren sing hi ni la phani ning chim sampik athya lang ni ka ajuriolo senior lo true journalist practice sa lo lang ni ta ni la phana si I respect him a lot la si la hello ki duk ki sum de ke ba pini ke pa re ye thum supi journalism ni la si nang ni tum journalism tham ni isi ke pa re kantung la hello ka bilai bisana ka bilai portal ke la ke muni tum la anrigaro era athe government recognition pipe government pen advertisement ko na lo ni tum paper ban kulote ba satellite channel of the government ban advertisement no pi just me print media ke government ban advertisement no pi nang council ban kuno state kuno national ban kuno sita ladak council ban bang rapu sita social media lanon portal kuno bang non ante lan on boela sita non het bining pen ke university longta la social media journalism ko banget dulu so long si mobile journalism ko bangta nang dulu ke lasi laso pen piu bang ko sita laso prang kireng sumpik kirengnya phan lasi anu tin ta hadi imi thanga phan isi ke cepareng dunji arcak abang de kenang so arcak ke lahlo nang lipan metang kace support phan pulunan pini beha sosa kopin chuklem ni sita contract pulote lake government me gachera abdo pulote lagna ni tanong ber ka kicing aku supigi ingkang ti potrok supigi so jong tinang tum chak isia level an le du lo pulote mo bang nang ki join me join isi nang ni men bang pumang who are you laso who are you laso answer laso long jong si di dun rock lo plonte labang kenang ni tumu ki joy ni lita la so for ki ni ma supi struggle pi ki cheng hut ni da la song hello na sinon dak do no ni li chor do da nang cherap tu along pen tangka chohang ka sini ki klem hasu athi ni ge so council pe la kera long so da sini sung hem family chelang bom lo Lota Charlie Bongo apu coklat mom. Lasi ni non ana bangke lasi ni pulo la klem ko ni la so line ni specialize ni. Klem pamelo ni journalism degree je. Seta da isima thama nangli tu non ki klem bo matu. Journalist katiman je phan journalism a degree ke no kidu nang ji akenang sot kali la don tu lan ji. Ni lige journalism lo ni je master degree ke do bang Kelas nili sih lo, nili experience bos kan lo. Lapen journalist kecimannya final graduate, post graduate ni pula solam tahu. Kinang je bang tak isi bet, nang itu language ketok nang bang lesen ni. Nili lam ni yo nang nang lo otik purong piat hai ni thap masih guri celang ni dah bani dia nang nang lo. Lasi lah dah ketok hadi. Ketok na bang language kamana bang kerja very important. Language command. Kalau dia lama English salam asal salam. Nanti ada yang itu ketok.
La solong ta jak nang le tum cepak keng cetan jelang kan ni lo tum kar jalan ba jalan. Language kama lo cepak ke knowledge. Journalist tum ke should be a storehouse of knowledge. Lahano. Kopi ma ke do la ke porhi nang le tum non lo porlo. Muan ke ata do lo te nang tum nan porhi lo de. Kopi ma tang kimi lo te hadi mobile ta me chebiar noi. Laptop ta me la short term study ke Seta lagi YouTube dan Facebook langar cakap lagi mobile kita lihat. Akhirnya itu mungkin ini kopi lo, kopi kosong, non latest, non mudah ini pulo mobile journalism tak bidopi. Pulo nang ini tu mana sports journalism, sports mau claim ko, mana cultural journalism. Cultural activist puta doi, cultural journalism puta doi, la songbong la so beat do, la songbong ini tu asitin along isi specialization isi cekot naik la sing klaim naik, dan la songbong ini tu kopi makai ko, la makai klaim, cari kami ini klaim kami, la pen ini tu kita kopi mak kilo lo pot hadi lagi nang itu kita perang, batai ko ane matha. Journalism tu mapan intellectual di populong ke journalist tu ke politik tu. Unless dopik tu lo tu pinida kopiat kagma non election council constituency ko ratrok bangkon do da male female kon do koso constituency lo sikon idean tu no le le ni. Karbiang lo kadang no na hamlen west karbiang chi thak lo ko da area kon da population kon an content le take là số những chốc chỉ để lúc bằng cái chôn tốt là thì cái ổn định là cái in thì cái học tăng cái việc cái chịu uống nụ cái bên là khi bồi trong tâm cái clearly sang cái chip là ta cái sai mua hàng cái là cái năng legal là nó như là public là nó như là sĩ cái bacaan perang batai ku animat ada apa non pulonan journalist itu election nang letan code of conduct election reporting Nanglit UPC ke claim ni, UPC ke claim nang ni, tak Press Council of India website nang dalam Journalist Code 2010 lah nanglit tu download dan nanglit tu candidate nang kidun hutak kosong man kosong si reporting di yang dak opini kisung dak opini rakyat dokok lo opini dak polis saya dokok lo songbut kosong si berita kiri di hum hadat ada Lasi ladak ethan media tu special puga cemat hai kali under article 19(1)(a ating gulote freedom of speech sita kali hala 19(1)(a B.C. long Korea ka government aku ilong sere bedi itu mah bang si kali itu special status kali hierarchy tu ta general public ka tu si dunia special status kali yes itu mah kawaris ayat dulu Paklan ko yo ini si itu mah respect gitu. Seta itu special status enjoy je. Lain lo. Nasi berita kiri bahut ciri itu. Penasono so nang itu tangkap hit humrong pelon tadi. Lagi nang itu nge tangkap mah ke do kota nang limen nang linong nam jare. Nang limen nang itu mo hit aja kidingnya si sukses nang gi pulong te. Nono ko cepat dukta nili ta pom su kali mati ke klem hot nili phanan ki plum garia glass na theng rai roi paper mi nang kai pidut ko ani na ge thia ru ta ni hema so je tam the ati hema so na matha de sum de la si la anching time ni army pen journalism ga di punctuality bang matha ni baji cap pada baji cap lasi journalism along isi kacali long kipi lo so ni tu kacali apora ting ledu ni athena ni hada accident non bang cap thilo lo men khola so long apora ting ledu ni pote lage bang chiri eta mo lo ko ni lo lage ke to thabang cho an ki chu ta me chi ko sin dungan ko lain lo true journalism plan ni ko de lain lo tapi journalism ni sikulo kopi ma ke claim di claim kami patang itu
journalism nó long pulo nàng đi thi po in cô ràng đấy đi nàng là số nhớ cái tàu bắt cái này thi từ đầu journalism mà cái là số lắm là phải nàng lấy tôi mà source chỉ đi rồi nàng lấy tôi mà source cái secret nàng lấy thằng tăng các của nàng đi nàng bài gì đấy source mình chỉ tham gì mình tu nên là chỉ tham nàng lấy chụp po mà tao hay vậy đi mà nàng lấy là cũng bahini chỉ nàng làm được là làm gì là số event sẽ thành cái thằng nàng chỉ phụ sự nàng tham mình tu nên là tham source cái cái lý thế nàng long này source cái nào là mình đi chỉ cultivate làm source cái đấy là long yên cả lalu kalau teh successful lasi Amerika long ni tum journalism ka cami polo US long isi atimu dulu defense secret league of the law paper orang paklan dah nep cek court usai loyal ama court long arti lo lagi theo kali nang pan nang cek pan lo nang pan nang dulu kok mama nang pan source nang ipi pala semen defense secret syndicate lasi halah pan sinang pan nang tipu amat pilu thang ni ke source ka cek thang betul ni jail si jangan I would rather prefer to go jail than to disclose the name of my source. Bangay amat jandam je. Anggap hidung cek lang tu lo, picit lang lo kalau yang banyak terang hai lo je. Jola sobang tenang ni itip yang si komami komana le panak hangke tham jadi mungkin ang solang le long ni. Hal yang nak hai. Lahai lo journalism nong asik ada jaga sukses kalau kecepat tu. Lasi hidup kisu ibu kiping ani awe cecak cintang ni people si pinilaan ng kanare atin ni tayo journalism pen ka practice na si pinilaan na kiwan ni laso bang det pen na pen ni state along organization along ludo along government along state recognized organization along ni hijut sige maipu Assam along central committee along the maipu an cemanu government polisi ke deng journalism atau kana polisi ke deng dong ni government tum nang hang ko ni dino tani pinya ni chitan pe tanon ke ni ku chitan pe la tani dang journalism